Азербайжан тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үйдің ұсақ құралдары. Мәтбәх тәрәзісі. Ас үй таразысы. Мәтбәх таймері. Ас үй таймері. Мәтбәх термометрі. Ас үй термометрі. Гыф. Құйғыш. Sarımsak əzən. Sarımsak qısqış. Sitrus sıxan. Sitrus sıqış. Kartof əzən. Kartop yezgiş. Pizza kəsici. Pizza keskiş. Mətbəx qayçısı. Ас үй qayçısı. Həmir fırçası. Konditerlik qılğalam. Soyutma rəfi. Soğutu toru. Qazan altlığı. Istıqqa төсеніш. Банка açan. Құмыра қақпағын ашқыш. Buz kubu qabı. Muz қалып. Həmir qaşıyıcısı. Qamır qırğış. Un ələyəni. Un yeleği. Pişirmə kağızı. Pişiru qağazı. Pişirmə qabları. Pişiru qalıbşaları. Cupcake kağızları. Cupcake qağızları. Diş çöpləri. Tiz şuğuşlar. Taxta şişlər. Ağaç şampurlar. Mətbəx ipi. As үй jübü. Pendir bezi. Dəki. Krem torbası. Konditerlik qap. Sürtkeç. Öpküş. Çırpıcı. Bulğavuş. Oxlov. Oxtau. Ölçü fincanı. Ölçüyüş stakan. Ölçü qaşığı. Ölçüyüş qasıq. Ələk. İlik. Konserv açacağı. Konserva aşqış. Şüşə açacağı. Bötelke aşqış. Sürtkeç.
Буз кубугабы. Pizza kəsici. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards Luna сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.